izandla la athi awumfundisi ngithi mina hayi ukudla kunela mina kathi hawu Jesu wakhulekela isikwasanda yandisi engikhuluma ngalo yasotolo wayehlupha amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Lift up your hands so we can pray and just go to the word. Father, we thank you, we give you praise, we celebrate you, we declare there is no God outside of you, and besides you there can be no other. Father, speak your word direct. I pray, Father, in the name of Jesus, that your word will touch the minds and the hearts of your people. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. 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 Let's go to Genesis chapter 8. Zokhuluma isikhathi esifishane. Amen. Njengoba sicale late ngifuna ukuthi nantambama nibe nestamina. Amen. Hallelujah. Ngifuna ukukhuluma asesifunde mhlambe ecala. Genesis chapter 8 verses 20. Ngifuna ukukhuluma kafishane ukuthi why mara uNkulunkulu athanda imali. Amen. Why uNkulunkulu athanda inbazalwane? Or should I say why uNkulunkulu afune umnikelo? Why does God want offering? Wakwayibuza leyo nto. Into abantu abakhonona ngayo kakhulu these days kuma social media and everywhere, especially about church, it is to complain about money that comes into the house of God. Amen. Amen. And ngifuna ukuthi nginilandise ukuthi yini into eyenza ukuthi kube nomsindo kangaka ngemali esontweni. Amen. And as a result abantwana bakaNkulunkulu bayaqhubeka nokuhlupheka. Praise God. And bayathandaza kodwa bayahlupheka and abakwazi ukubona ukuthi yini into eyenza ukuthi inhlupheko iqhubeke regardless. Amen. Amen. The first offering umnikelo wokuqala esiqala siubone eBhayibhelini uvela ku Genesis chapter 4 when Cain and Abel come to give offering. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wawuhlonipha umnikelo kaAbela kodwa wangawuhloniphi umnikelo kaKhayini. Praise the name of Jesus. Amen. Shot le minikelo yomibili izile kodwa omunye uhlonishiwe omunye awuhlonishwanga. Amen. Lithi iBhayibheli uKhayini waphatheka kabi ukuthi uNkulunkulu uhloniphe umnikelo kaAbela umfowakhe wangawuhloniphi owakhe. Wase uNkulunkulu yambuza uKhayini ukuthi why ube nenhliziyo ebhlungu ngoba uma wenza kahle, uma wenza njani bazalwane? Kahle, uma wenza kahle nawe uzokwamukeleka. Amen. Uthi kodwa bheka isono sisemnyango wakho sifuna ukuyibamba impilo yakho. Uthi behold sin lieth at your door and wants to overcome you. Hallelujah. Amen. Now into ongayithatha kancane ungayicapheli ukuthi uNkulunkulu wabona ngomnikelo kaKhayini ukuthi inhliziyo yakhe imbi, ukuthi inhliziyo yakhe igcwele ngesono. uNkulunkulu wafunda umnikelo wakhe, wathi makacede ukufunda umnikelo wakhe wakhuluma ngefuture yakhe. Amen. Wayengakambulala umfowabo ngalesa sikhathi. Futhi asikho isono esaziyo esasibhaliwe eBhayibhelini ukuthi uKhayini mhlawumbe untshontshile mhlawumbe wenzeni. God simply looked at the way he was giving to God, and God knew that there was evil in his heart. Ake sengicale la kushisa ngakhona, ngiyela la kuthambe ngakhona. Umuntu ongakuthandi ukunikela nokhononayo ngokunikela unenhliziyo embi futhi engamthandi uNkulunkulu. Anginandaba ukuthi une degree yase theology, ugqoka iuniform yesonto, umuntu nje ongazwani nokunikela akazwani noNkulunkulu, angakuye ngilongo. Futhi into ebhlungu ukuthi abantu abaningi aba-understand ukuthi uSathane igame, ngoba umdlalo wakhe uSathane lo, igame yomnikelo yindala ayisebenzisa ngoba uyazi ukuthi if ungakwazi ukunqoba ukwahluleka ukunikela usuphumelele wena.
Amen. Ngicela ungifundele uverse 20 wakhona ngifuna ukufunda lapha uNoah ephuma emkhumbini bese ngithi ukuchubeka kancane ngizozama ukuthi ngiyenze indaba lento nizoyizwa. Amen. Awufunde Genesis 8 verse 20. Yes. Genesis 8 verse 20. Ufunda kanje egameni lenkosi. uNoah wamakhela uJehova ialtare wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushisa ealtare. Ngiyabonga mangahlala phansi. Lithi uNoah mekaphuma emkhumbini wakha ialtare wanikela kuNkulunkulu umnikelo omuhle wokubonga. Amen. Now ngifuna ukuyithinta lapha nalapha indaba yomnikelo. Inhloso yami ukuthi mhlambe wazi ukuthi yini ongayenza kuze ukuthi impilo yakho ikhululeke. Amen. Ngicela ukusho ekucaleni lokho. Umthetho wokuqala womnikelo ukhomba uthando. Uma kuphuma umnikelo kusuke kunani bazalwane? Kunothando. Uthando olenza ukuthi umnikelo uphume kumuntu. Uma uthando lingekho kuba nzima ukuthi umnikelo uphume. Now isizathu sokuthi sikunderstand lokho ukuthi uNkulunkulu uma ezodedela uKristu ezemhlabeni lithi iBhayibheli lakho nelami ngokuba uJehova walithanda kangaka imbazalwane izwe waze wenze njani wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. So the offering or the sacrifice always follows the heart. Uma ngabe uthande intombazana yakasibanibani uzohamba uyokhipha imali. Umbonile umuntu wamthanda wamshela kodwa kuze lo muntu abunkosikazi kufuneka imbazalwane. Kufuneka imbazalwane. Imali noma inkomo kunjani? Ungazi uyibuzo ukuthi hawu nina bakwamageba niyayidayisa iningane. Bathi haya sidayisi sakha ini kodwa phakathi kokufuna ukuhlobo kufuneka inkomo kaMama, kufuneka inkomo kaBaba, kufuneka ibizo. Mina manga bazalwane kuze kuhlale phasi umndeni wonke kukhulunywa indaba ecale uSithembile noSandile phasi kwesihlahla. Isilande amakhehla nezalukazi nabo aunti sekuhlangene wonke umuntu kodwa mase kungeniwe ku round sekufuna ukuthi kuphume ini bazalwane. Futhi ngeke umuze umkhwenyana athi ye kanti ngeke ngikhiphe mina ngithanda uSithe angishongo ukuthi ngizokhokha imali mina ngithe ngithanda uSithe angishongo lutho ngeimali namajazi nezibizo please ngiyekeni. Nabakha ntombazana bangaso bathi udlala ngathi wena ukho serious ngobani ngoSithe ngoba babona ngezipho ukuthi ayilensizwa le ingathi iserious. Asengiyihlisa lento ijule kakhulu iyezansi kancane. Into yenza ukuthi bazalwane bangaphumeleli ukuthi abakwazi ukuliveza uthando lukaNkulunkulu. Ngisho umfana ongasebenzi ongenamali miyeka aqonye wena uzothenga idatha ka50 athenge i-airtime ka20 mandi ngolesithathu uphinda afaka u30 rand. Umuntu ayibani imali ephume ku-airtime yomfana anikeza intombazana siyeke leyo ngisazokhuluma ngale ayifakile azofona. Jadise kakhulu phela mina yabazi abantu basebethanda bengibuka ingane zami kodwa ayiseyiqhumile ke la akala hlale ngefoni nje ungezwakala usemnyango hey omunye ngithi qima ifoni wena manje isipizi uthi hayi qime wena hayi kufanele uyicima wena hayi qima iqime hayi phela kumina ufoni uzwa abasela nkinga na airtime sebabuka ukuthi ubani ozoqima ifoni. And what amen mangikhuluma iqiniso.
ngoba ukuthandana kwenza ukuthi izinto zeke. Inkinga yamakholwa ukuthi uNkulunkulu amthatha for granted. Ngiyangizwa awusukume siswazi wamoto sukuma bagama lakho usine kanikhuluma ngawe usineka sandile ungathini nje sine usandile akushela athi uyakuthanda akuncoma kumefika kwena bese ukushaya 10 rand every week nje akushaya nga 10 rand ade angizokikuphanda sine yakubhamle ngo 10 rand lento ingenze njani empilweni yakho awukodwa sine wakhala usandile awungiphendule nje singakwenza njani le ingakuphatha kabi yini ekuphatha kabi ngoba 1 uyakuthanda 2 uyakutshela ukuthi uyakuthanda 3 uyakutshela ukuthi umuhle 4 kodwa akasebenzi lo muntu unalo 10 rand akupha wona yini lekwenza ungajabuli ubona ithi incane noma akasebenzi kodwa injani Awu. Try izandla sine uyazwana neqiniso. Dala phansi sine. Awu. Now, this is what I want you to understand. Ngifuna ukuthi niqonde ukuthi when there is love there is exchange of gifts.